Kasti benkong Yohanes kalnong kaba ningkong berkhot kaba pra tien bang kumni lada nga ong bangimdan kapop ni syukor na dia bakata ka dingsya kamdan ni ikut mau ni baro ni long kita ibadan ya kapop baro ni long kinopop bakita ki baong bang ngim day kinopop laning kapop kamdan haka jing im lani haka ta ka jing long ka jongi ka tin jublay ka ong nani tin jublay ka ong nani kuat ka long ba pi ashukor hi dalade yalade ba kumjuru ka ong ru ba ta ka jing sisa kamda lem ba pi Kadang ni orang mengimdan pop ni syukur dia bakal jisya kamdan ni. Baru ngilang kibriu badan ia jik telak kejuna ngadan ialah kajok jik telak kejuna bidan lah kajik telak kejuna. Pak plain kata kajik telak kejuna. Kadang bu kabenta kaba ikum lek pop. But they hang tahu Jesus Christ dan kam manuan sesla pertai. Nama punya i bagi beriu kilang patlat ke baduna, kibam kuat jengai kibam lak ban i jengai. Dia komta udan kam hi dalam dia manuan syakning sesla pertai. But pen i sepertai bab pi dang duna, pi ya duna pelan. Pi dei kinong pom, pi dei kibat telat kibam dan bor. Dia komta manuan but pen Syai sekaberiu parok ni seperti lani ban shim ban kit ia katakan kor ban bak no ikipop ban sil ram namta ban light no ini nak jilong merau ban syate hakapom Jesus Christ daladi lawan ha ka jing sha ban plat yang perthe berkawai ban petau seperti berkawai dak jing kiu ko jong u si syayap ko jong lo ka ding pna Banya tu ba ulakit no ulosat no ipop jungi baro. Hatu hanta kalakut no kapop. Hatu hanta kata kapop kasange no. Kamdan bor syu banya le kibangai pat. Baro kibangai akateng Jesus Christ. Re Baro itip bagni ka pertai. Kadi ka pertai. Kabala dat ba. Madu ka por sedang. Akabau usok jaga jingkang larung ha kanik slap thei lengba jinglong juga priu priu but hadin kabangi nge Jesus Christ hot Jesus Christ ulakit doi pop jungi hot tang si sin nyap kalabiang tang si sin penjau yang senam ju kalabiang besar doi pop jungi Andai kapop kadang dan ni hani slap thei kaba ka jaka juga ka shong ni kan mau kumno mo angel aki angel jong blake ya le bat kita ki angel jong ke jingdom hakaba kumno ki ya le bat pen hamno ti peneng shaling slap ndo bat pau ba ka jing sniu bat kapop ka nam lak mun jaka habadan ka cat ku jong blake bat haba kini ki balasya pen hak no Bilek persyak bat kata ka puram gedung belai yo kenya jaka ban pelong ika ban penyar di kata ka jingdom melong ni slap thai dikumta ni kum ki bangai kat tangin slap thai idan ke jingale kata ke jingale kalong bat kani ka pom bat kani ke jingdom jong ka thai bat kani ka jing ya slap beman jong sultan Bukan le ban pengap ini syar ni kapop. Wat lada ulat tip bangi lat long kita dibangai Jesus Christ. Wat ala ulat tip syai bo Jesus Christ. Kada berjab na uru unju. Umpak ba mau un lek marwai syar kata jaka hakaba. Lapen krek u ukwa ba kindan kinong bot. Kindan kita kibanya bot lam u.
untan lem siya ta kalau lelong ko try siya ta jaka kabadet kabadat beniat kaba long ka jaka hakaba ka jinyap kaba khadu kata jaka kaba ka ding ka ham bom jikon tikum ta kani ka dukhat ka yuthu ba ni kom kibril nginam la ni kom kibril nginam la ban ong ba ngem dan pop haladi ka pop kam dan hangi lada fi ong ta fi syukor daladi bat ka jing shisha kam dan hangi lengi phai na tin jumlai kum ju dan bon ki riu ngai wa dia ki dan de jingek ku blai ki dang la pom ki bangai ki dang la pom bila ba du sense lengi phai sika jinglong jing em du nowa pop ka ba nowa ne ka long ba ladi bu ai bala lengi pulih kitab Genesis nom kendai kat arpo hadu arpulai kuen spang kumno Noah ula puai kani kamja kapor ba umpat ikan duk u belai kani kerja hadian ba kaji selai kalau kut no kani kerja hadian ba uladan kejikan u belai lapai u besnai ke yeng kila kio ke yeng leng abala tap dak ya perse bro kuai Noah ke yeng u la lot kila la na kata kajing satap ke hadian kata Noah udah laptop udah ni ke pom udah ni hari jing bakla udah ni ke jing tuna kalau Noah lo sedang melong nongrap ulah thung ya ke beri sok wan saya thuk ni ke tuhan kulin apa tertar ba ulah thung lolong nongrap jong kita ki sok ding wan ulah lep nu Noah ulah di ru na kata ka sok wan ba lo buai ba kata ka jing buai tu ka te malu mala la ong ba ka jing buai tu ka te malu mala ka jing buai tu ka long ba hadu ba tip syuk ba ulah lingkoi tip syuk ya dia ba ulah lingkoi apa udan apa kata ying jan ke jong u Moses haba ulai lo khat yu ban long unong yalam ban yalam ye kikun Israel ban plai lot na kani Egypt na kata jing sak te marau lapa ino yu Moses ula jit yu Moses ula khat yu Moses kum unong yalam Moses ula lek pop kani kamja kapor shwa ba uni kundu yu blai Moses ba kata ka jing lek ka jing duna ka jing bakla ka ju reka de hadin ba ula long unong yalam Moses ula umlak kontrol ya kata ke jing bitar ke jing ada kata ke jing duna ke badan kum unong yalam ula kum bitar ni ula don ya kata ke mesin jong ke jing bitar hadu ba ula lek pop lani ko ngo syu ek ka bo blai ula phai u ban le kum nong yalam kani ka ja lagi pulih ha kitab jingkhen kalau nong ka ba arpho khat ka bani kong tatar hadu ba khat lai kani ka ja haba Moses lolong unong yalam haba ki khon Israel kilapoi sya kata ka jaka ka riklau ka bomdan bahang ta ki kumno ki lek ni khun Israel ba ki i ba omdan na sedang ban knyum na sedang ban lek akhmat jong Moses but Aaron ban knyum iki ban kan cipun ki kentien akhmat jong ki pemi alala ki jong ki nia akhmat jong Moses but Aaron kini kelaja hadin ba ki Israel kilapo ya kari klausen but haba kila share darah ni kila shna darah hangta
Lumang laon kila kenyum namar bagi i kata jaka kadai tang gari klau kabam dan Hadakot pasan kila bu ini kili balai pim bapi wan yalam ingi si bapi wan yalam ingi na Egypt siya ni kajaka kabusniu. Kajaka kabam dan kabam dan ding sok dembor kabam dan ding sok wan. Lepi puli ka hanta hani dekat kebesan siam. Yang bam dan sok dembor klem sok wan klem sok pong. Ka di rondan. Kila ai ya kata kadau Ahmad tu Moses. Balai piman yalam yang ni sini keri bersni pada ini. Babu sepang kerja so mut keri bom dan jing sai so kan kerja tu. Balai piman yalam yang ni sini. Bom dan so dembor, bom dan so wain. Ngap perkat. Bang pelik jimbat bang WAT sepang so pong ini so pong. Siam budi so pong keranet. Bom dan so pong keranet. Baru tip dah bang so pong keranet. Bak puat kumno ba umazas berwaran la thak besar ini ke jingkran bila ya soi bas ini ke jingkran bagi kini di pajak mozas waran bila like nak khamat atau pajak sya ke jingkang kataban nikel kenal kataban nikel ke di caka ya kaba labu ya sendok jutang kadi ke caka hakaba kumno ublay ujuan bagi keduk bagi kod Israel. Lalai kita ke jingkang kata badukal jiaseng bat uladam ru akhmat. Baka burung jutrai kelapa hau haki. Ka burung jutrai kelapa hau Moses baru aran. Bat hanta ublay ulaong ya Moses. Tu syem yau tau dingdo. Tu lum lang ru yau tau paik ba. Mami bu aran upara jemi tukran ru hau tau mau siang. Ahmad Joki ti unai no ka jong kani kadi ka benta ka bulai uang yu Moses uang shim yo dingdo utu dingdo ubala bentlab seng ha kapor jong ba udan bat faro shim yo tau dingdo jalum lang yu pat ba mami u aran para jongi sakran ha uta umau siang hakmat ni tak kipat ba pamila yang lomlang ba hangta unsa kan sami ka na tau mau ba uta umau siang usai yang tak aro henry hakata ka jimbam la control jong Moses bu Moses ule tajiduna ba telot ku Moses te bu aran kilayal hadim kila sim tu dingdo kila ilum lang yuto pai ba Ahmad uta mau siang ba ula tim yaki dekat ispo aja ula alik tim ki ba sobitar buong kum ni tu sengak menta pi kino yale persya ubule kum bong ya lum lang yaki pai ba satim satlai ki ba de kata sakren yuto mau musami Hele Moses ula lek persya. Hakajing telot keju. Ula ong iki pi kena lek persya. Kalau me bagi pemi hapi na uni mau siang. Buk kejing geli. Hakawi kamta hatu ngi hap pemi na uni mau siang na tajuk pi buk kejing geli. Ba hantau Moses ru la rai la tibat tau dinduk ju ula syo arsi tau mau. Boleh petang pak yang Moses ban syok dah tau dingduk lo syukran bless ublay pampa yung Moses ban ong ban kran ni titin ki ba jong ka jimitar ha kita ki brio ha ki kon Israel ni Moses ha ka jitla kum brio kum no yalam badan ki jitla ni kum brio lo bakla ba kom le pom lagi pai sia ka jingim su David hadin bola ibai ya ka lok jong way spy lane way uta spy ba urea hakaba ula itenan yak lok ju no ula yele tang kadau unyo eka labu iya kata jaka labu iya kata kas cipet absrep aduh ba uni spy urea unjak ma
kata ke jing kuat berai ke dok jung David. Ke jing kuat berai ke kemat jung David. David udah tahu beriu. Balak belai ulah penslek. David udah beriu ubah normal ubah lele belum common people ni boleh pak ba baik. Ni kenal David udah beriu ubah kerpang lah. Hakmat jong belai. Kumnu la yale avec Philistia. Kumnu la jokma. Kumnu belai ulah penslek ulang bau Samuel. Kabau la jokma ru iki Philistia. Udah juk uta uba ublay ulah penslek. David ulah le yang ni kepop. David ulah le ini kepop. Kam auria ko khram. Tak namar ba unyo ya katai ke beriu. Penyak no ya kurim jong katai ke beriu. Asam wek welenong. Sepuli siam. Petrus belong uwe na preng kita kisran yung Jesus Christ. Laisin lalan no. Bawa mangam itu yaw tay. Laisin lalan no yung Jesus Christ khmat paiba. Bayai asendak-sendak. Balik slur bahar por bu Jesus Christ udah rekat lembat balakam ni Jesus Christ balak bishar balak tek rakum bagi beriu kibu ujing keli Petrus yo Petrus dia tu bangang ngam itu lan plain baik ngam itu yo tai beriu balik pop kam ngimdan kam ke por ke bajrong. Balik pop ngimdan kam ke por ke bajrong. Si kenta sebentar si sengi. Lesif no ai por yang sengi mengan laptop. Ai por yang tayo mengan laptop. Ai por yang si benai mengan laptop. Henry balik pop. Lani bandan ke jinduna ke jimbkla. Ke simtang de kisakan. Labiang. Macam ni kusah. Lada kuat orang tu ni setia susiam orang tu ni setia orang lain rak. Taruh balik pop kalau kunjur. Ngimdan kam ban up cisngi, ngimdan kam ban up tayo, tang sisekan kapop kelawan agajing jung. Bener muta. Siam bui ternam, bu simpriak pasal bom simpriak. Kata dei, kunjur abang ngilak pop. Apakah pop kawan dei? Apakah abang ngilak pop? Susiam itu dan kita klap nanti bak kawan ke Jepang. Bak kunjuru kapok kalong kumta. Abang ngimdan kam sibun kapok ni susiam ni suha kata kapok ni su tak kuntam ni abang ngilek kenang. Kuntam ni aktif teh sama ngilek kenang. Kanam simpo ni ban lek kenang. Ban lek pop kenang. Tang de kisakan lak biang. In susiam pudo ekala ni su jom saka ani chu khnrup eka bangta ni kan ai Jepang kapom kumbalong Abraham bun sim kidan sibun jikai no Abraham handai Abraham ru kum ubreu belajit jumplai ubra la ban khmat jungi long kerpang long long handai apa what ba blay ada penjit Abraham pat Abraham ban mi no ala takari kaba mani blay thang ban lek takari ko blay ula boy ban lek ha kata jinyak nanti Abraham kum ubreu ula khot no ula jet ajung blay ula sak khot do blay udang lek bom udang dan ke jinguna tak Jesus lenong kaba arpo dekat ter aduh kau kat perang. Kini kejadian Abraham boleh kelat nak buat ulat. Abraham lo kerja nak sia kawai pakai sekarang. Kau keteng jongka dengan pulih kau mengalong harus dipok. Abraham lek nak entah sekali syaki. Bola syong sa apre kades but sure. But ulah syong basah hageran. Syong basah hageran. Bakani hageran por mta kadon kitai Palestine. Bakani hageran kadon hak kicaka Palestine. Dia hak por umi Abraham
brio la khat jumble la syong pasah pok gerang. Bak e ko le abudan pok gerang. La thok. Peleng be om kasara kadi para junga. Ini kalau junga di para junga. Tikumta ba lakli om kadi para junga, kasara ko om kadi himen junga. Tuni sem Abimelek. Nama Itenat yang kasara, ulah pawan yang kasara. Palisha yang kasara. Kenapa unsim ika kum ke tengah jung Hendak ko ba kindet tak kalong ba ublay wan hakajing pok sniu ha Abimelek. Kan khot alai ong ba ko mit ublay la mi pa wa hakajing pok sniu ha Abimelek. Bat uang men sayap namar mil asyim yang ni kebreu. Kalau ada syong kurem. Kata kadi jing ba ublay ukuran ha Abimelek. Abimelek kamu lebuk ke geli. Abraham la thak ngok kani di pakai junga. Wat kasara ko kani ni Abraham di men junga. Kajing sekonde kelong ha Abimelek kelong ba ublay un mi pa ji pok sniu kajing kata ji pok sniu ong ba ublay la kran ha Abimelek ba men sayap nama mil asyim ini kebreu kalau ada syong kurem pa. Ada dan la jong tengah. Tiang tahu Abimelek ladan ni kajing sekolah ngok. Bulu ai jubab ko kena ngam sentip. Hatu min penyap yang abat ya kibriu jonga. Nama bau labu ijikli khamat jumblai kunum hanga khamtip ke ru min penyap yang bat ya kibriu jonga baro. Nama ba Abraham ni dia ulah dapat nom kadi ke para jungu. Takada udah kajing tip lam Abraham. Ngam samlek anu khla. Lolong bi Abimelek lolek ukram ya ilai Abraham ban shimi kasara. Ukram tip bakade kata kapal ada jongkurim Abraham. Ba dekat ke ba kendai. Tetap wap Abimelek ulah khat ru Abraham ba ulah hadir ba udah ditang di posniu kosong ni tak lak menolong. Bawa Abraham ni uang kada kepala jungat eh. Kadang kham ya ilai tu ngah dak dia tip lang ngah le ni kam. Andai break uang. Min saya kibriu jemeru le sikin hap lah kajinya. Nama kani kibriu mi misim ka ada syok kurim lupa. Khanta ulas ngo. Hawe liang lak benong so bitaru Abimelek. Boleh ni Abraham le ni. Diulah khat dulu Abraham ulang Hatu kani ka bamela le nga. Bat ngalale pop ayu persya emi bamela walam mi ka pop krau kat ni halo junga halo hima junga. Mela le yang iki jingle bomdai ban le. Ka jingkeli ka baca buram tam. Yo breu bo bleu la khat. Ban ker khul ani ban pin. Lani man ong ban bo ik jing khu krau ha kasingkai jong tau breu. Ka jingkeli ka baca buram. Ya Abraham. Lembah Abimelek. Ka kani melale nga. Bak ngalale pop ayu persya emi tu man. Lak benong ta. Ka jingkeli ka ba nong ka ba jengan mayu ya Abraham. Mamela walam mi ka pop ka ulah kena be direct Abraham. Dia kena jong me ba kalau dan kata. Ka pop ka ba krau. Kalawan menrung halor jonga halor ke hima jonga. Kini melek. Abraham ai ke jubah. Dekat bakat wei ai ke jubah. Ke jubah kadai kajing telat jong Abraham. Abraham le jubah. Ngala perkat ba amdan hangi ki ba syaptin burom yu blai. Ba kum ta kin penyap yang ba yo ban yo ek tengah jonga. Ditang takadau tiang Abraham ka benikong ya da ke jingai. Habau poi syek ini kita habau syong darah po gerar. Baik wi pak jaka. Ya da ke jinyo i. Udang mut kate ke jaka ke ba si tip yu tau blai ba la khat inga. Ni tanah kadau ba yo ba unu ni unu siem ni unu breu ba krabor. Itenat ini ka lok jonga bangan ong bakal di lok jonga yo penyap no inga dengan sutok no di kepala jonga
tang mga laiyak nila di. Kumta, why ni juba bukat bakal way. Tang namar ba ngan laiyak, kajing juba ke balong sepul ba, tang namar ba laiyak mga. Kalau thok no pada di tengah juga. Yo dan nolo bi tenat ika kumta kin simsuk ika namar ong di para juga ke mut ndan jing ian. Kadang kata ka deh kajing bakla, bakal jing tolak Abraham.